Dobar dan, dragi ljudi, namirke moje drage i namirci, kako ste? Evo, danas je sunčan dan, juče je bila Oluja, prekjuče bio sunčan dan, prije toga Oluja, sutra opet Oluja, nego nije to tema. Mislim, to što se tiče vremena, valjda znate, svi ste upućeni da se to dešava vještački preko harpa, na daljinski upravljač jednostavno. I da se dešava tamo gdje tamne sile odlučuju. Tako da se oko toga ne treba nešto puno zamarati, ali se u svakom slučaju treba pripaziti, jel tako? Tako da čuvajte se. Sunce nemojte izbjegavati, nego se isto tako pripazite. Sunce nam je neophodno, bez sunca nema života, bez sunca nemamo šta pričati. Na suncu morate biti što više, mazat se kremom nemojte nikakvom, jer kreme su obična plastika. Plastika koja je u vidu kreme, plastika. Nemojte to svom organizmu raditi, znači kreme vam ne trebaju. A tema je ono što sam, tema mala, kratka, je ono što sam sasvim slučajno sad vidio, pa mi je uzelo pažnju kao da je bitno puno. Mislim, jest bitno, naravno da je bitno. Radi se o tome da sad vidim neki čovjek, da kažem, sa svojih 31-2 godine, mada mi je i to nešto nebitno, da li imao 20, 30, 40, 50 i 60, kad je novac, za mene ogroman novac, u pitanju. Džip, nebitno koja marka, onako fin, sa finim gumama, felnama i to, prodaje se za 40.000 maraka. I on spada u te neke onako prosječna cijena, jer njih ima tamo i do 100.000 i preko 100.000 njih ima. Ali eto sad ovaj, na primjer, ja bi ga volio provozat, gledam, vidim fin, lijep autić, malo upad, provozat, odvez se negdje na kupanje, prošetat ga, znaš. Uopšte on nije upadljiv. I sa takvim felnama, crni, to, nije on nešto upadljiv sad, da vi da ste 40.000 za njega, pa sad kao da se neko kao okreće za autom. Ne, onako običan auto. Odakle nekome 40.000 maraka? To je tema. Uzmimo, koliki je sad minimalac? Minimalac je 350 evra, čini mi se, ovdje u Banja Luci. Dobro, nek neko zarađuje 3 minimalca. Taj je zadovoljan sa svojom platom i može da živi, može da ode danas na pivo, uzme cigare, za hranu ne brine, može da digne kredit. Ali njemu treba 40 mjeseci kompletne plate da kupi taj auto, džip, za 40.000, jel tako? I onda treba ga registrovati, treba sipati gorivo, treba čuvati auto, treba svašta tu nešto. Na primjer, danas čovjeku treba minimum 10 maraka da bi preživio dan, da nešto pojede i tako. Što znači da ti za hranu minimalno treba 150 evra, a ja ni to nemam. Mislim, nije me blam da kažem nema, ne radim, nema. Nego, odakle ljudima, za mene je to, shvatate li vi šta, 40.000 maraka. Ja da imam sa 1000 maraka, otišao bi mjesec dana u Tursku all inclusive, šta, sa 1000?
za 600 bi uplatio mjesec dana all inclusive, a ovih 400 laganice troši. U Tursku. Mislim, 40.000 maraka. Koliko je to novčanica po 500 maraka? Ja ne kažem opet, potroše se pare, ne kažem da je to nešto ono wow svih wow-ova. Wow, 40.000 maraka. Ali je ljudi previše. Ja kad pogledam motor, skuter najobičniji skuterčić od 50 kubika, 3.000 maraka. Novi. Mislim, kako sad kad razmisliš malo pare, pa ih imaš neke pare pred sobom, pa kontaš šta ćeš od tih para, kako neko ima, na koji način, otkud im, pomoću koje magije ljudi dođu do toga da mogu sebi da priušte auto. Evo sad ide BMW, Jeep sličan tom, samo BMW je jedno 60.000 minimum maraka. Otkuda? Evo malo Vrbasa, Venecija, Studentski most. 40.000 maraka. Onda znači, ako radite negdje, ako vam je plata 1.300 maraka, neka vam je jedna rata 400 maraka. To je to. Koliko mjeseci od 400 maraka dajete za tu osnovno da bi kupili taj auto? Šta ovi ovdje rade? Mijenjaju cijevi za vodu, za grijanje. Šta? Sad ćete vidjeti ispod mosta. Sve zakrđalo, još od Austro-Ugarske stoji to. Ajmo šlera. Mali baget radi čuda. Je li to vodovod ili grijanje rade? Grijanje. Pa nisu to baš stare cijev toliko. Ove nisu što smo donijeli, a ove jesu dobro. Ješ to još ono od Austro-Ugarske što kažu? Pa 40.000 krvnih zrnaca, ljudi moji dragi. Eto. Da ja sad skoro stigo i sad ovdje trebam biti sat vremena. Ali ajde da prvi obavim posao. Naravno, ja evo sad ovdje kad bi spakovano, spremno za mene našao 40.000 i još da piše, evo Vanja, ovo je za tebe, znate ono, nije niko izgubio i to, nego ja sad, evo, mojih 40.000. Naravno ne bi uzeo, jel, taj auto, ali pogledajte lijepi Vrbas. Znao bi ja kako da potrošim to. 40.000 maraka kad neko da za auto, to znači da on ima na raspolaganju ovako još za trošak u životu dnevno, mjesečno, koliko hoćete. 40.000 za auto. Nebitno je li kredit, je li ovo, je li kako, 40.000 i 40.000. Mada, s obzirom da sve poskupljuje, eto sad jedino šta je tu isplativo. Zavisi od kamate, ali isplativo je po meni, pošto je devalvacija svega, sve poskupljuje strašno. Ako nisu velike kamate na kredit, kredit se isplati uzeti, to što veći to bolje, jer današnjih 100 maraka već za 3-4 mjeseca neće vrijediti 100 maraka koliko vrijedi sad. To je u pitanju. A što veća cifra, jel tako? Skladno tome. Ali
40.000 maraka. Meni je bilo puno kad gledam ovako neko solidno auto, pa ono koliko koje košta, za koliko se para prodaje, pa kažu 5-6 hiljada, 7.000 maraka i tako, pa ono ljudi se potrude pa kao zarade i to. Ali mislim 40.000 maraka. Otkud to nekome uopšte? Treba sipati benzin da bi to auto išlo. Registracija je oko 1000 maraka za njega. Ogroman je to novac. Znate, ne znam da li ljudi uopšte razmišljaju tako o tim stvarima, koliko ovi bogataši u stvari imaju para. Uzimajući obzir te političare koji muljaju strašno. Političari ne kradu samo za sebe, nego za svoje gazde. Stalno se čujete po vijestima i po svemu se šamaraju milionima. Kad su te neke krađe, kad se kao skonta šta su oni maznuli i to, uvijek su neki milioni u pitanju. Odakle ljudima tolike pare? Eto, budite na miru, budite srećni, veseli, zdravi, razmišljajte svojom glavom, sve informacije, razmislite o ovim klimatskim promjenama, to vam naturiju kao i ove talase i zatvaranja šarona, arona, što su bile. Dobro razmislite svojom glavom, ne ono što su vas naučili ranije, pa vi prihvatate po defaultu, ne. Razmišljajte ljudi, molim vas, budite svoji. Ćao.